Belgium Congo, freedom was followed by rioting and army mutiny. Kujitoa mwanga siyo kitu cha mzaha, siyo kitu cha kutania nacho. Kujitoa mwanga ni kitu kigumu ambacho sisi hatuwezi kuelewa. Kujitoa mwanga, jamani, siyo mzaha. Watu wote ambao wanajitolea uhuru wa nchi yao, wanahangaika na kuteketea kweli, bila huruma yoyote, bila msaada na wengine walipata shida nyingi. Nelson Mandela na wengine walihangaika. Siyo kitu cha mzaha. Siyo kitu cha kutania nacho. Siyo kitu cha mzaha. Siyo kitu cha kutania nacho. Watu wao wanahangaika na kuteswa sana, Kwa ajili ya wengine, kwa ajili yetu tuwe huru, waokolewe. ili tuwe salama. Kwa ajili ya wengine, Tuwe huru, waokolewe. kwa ajili yetu sisi. Kwa ajili ya wengine, Walipigwa na kuteswa, msaada utatoka wapi? toka wapi? Wandugu kukimbia, majirani kukimbia, watoto kukimbia. inakuwa shida kuomba uhuru. Kigumu kitu hicho ambacho sisi hatuwezi kamwe kuomba. Ambacho sisi hatuwezi kuomba kamwe. Ambacho sisi hatuwezi kuomba. Kubali kuteswa kwa ajili ya wengine. Ambacho sisi hatuwezi kuomba kamwe. Kama Yesu alivyokuja na kutoa maisha yake ili niokolewe, ili niwe huru, ili nipate maisha